Slika bla bla bla. Kolaž sa akvarelom i akrilom. Slika je sastavljena, nastala je lepljenjem stranica dnevnog lista Politika i stranica jedne od Šešeljevih knjiga. Taj đubar od teksta koji se nalazi ispisan na tim stranicama i ovdje je poslužio kao umetničko delo manje ili veće vrednosti. Mogao bi reći da je, osim što je apstraktno, da predstavlja jedan vid dadaizma. Dole su predstavljene kao zgrade i nebeska tela u gornjem delu slike. Slika je rađena u nekoj formi zlatnog preseka. Pozadina slike je slika na kafom. Taj paspartu koji se vidi ili nadzire je slikan kafom. Ram je rađen od paleta, od 2 sloja paleta, to oštećenih paleta. Tako da sav taj materijal koji bi inače služio za pravljanje zečinjaka ili za loženje, ovdje je iskorišten kao umetničko delo i ponovo mu je data svrha i vrednost. I evo već slika je prošle godine, znači 2021. godine nastala, ali verujem da će ovako u ovoj formi stajati još godinama. Ova slika je na prodaju i cena ove slike je 200 evra. Slika je bila izložena u galeriji u Apatinu. Tad je bila jedna zajednička izložba gde se skupili slikari amateri. Bilo je i nešto akademskih slikara koji su izložili svoje radove, negde oko 30 radova je bilo izloženo. Mada moram da se pohvalim da je pored moje slike je bila izložena slika akademskog slikara koji je radio sličnu temu kao ja, ne znajući naravno da ću ja doneti ovu sliku, a ne neki prelepi cvet, prelepu prirodu, nekog jelena, neki portret, onako sladak koji bi svako voleo da ima u svojoj kući, naravno onaj čiji je portret, jer u suštini kome treba tuđi portret u kući, ako je nebitna osoba u pitanju. S obzirom da je Apatin mala sredina, prilično je bilo iznenađenje da će neko doneti ovakvu sliku i predstavljati se ne sa svojim majstorstvom, već sa nekom idejom. Zašto bla bla bla? Pa sve što piše je bla bla bla. Sve što je napravljeno na toj slici je glupost i nebitna tema i nebitna za suštinu. Ovdje je sad jedno umetničko delo i prijatna slika za gledanje. U pozadini je rađeno akvarelom, a neke boje su naglašene akrilom, jer akvarelom nisam dobio taj intenzitet boja koji sam hteo. Ovdje sa akrilom je postignut efekat lazurnog, jer nije cilj samo da nešto se oboji, već da se vidi taj tekst i ta tekstura iza. Jer bez tog teksta izgubilo bi smisao sve ovo što sam radio, što sam hteo da pokažem sa tom slikom. Slika je dimenzija 60 puta 77 mereći sa ramom. Ram je ofarban u crnu boju, neku jaku crnu, čistu crnu boju, da bi istakao više svetle delove koje se nalaze unutar same slike. Ovaj kolaž koji sam lepio sam na kartonu, a taj karton je opet služio za šaltere, za usmeravanje ljudi koji dolaze na šaltere, pa je bio okačen iznad šaltera i upućivao koji šalter za šta služi. Znači nešto što više opet nema upotrebnu vrednost, ovdje je iskorišteno kao umetničko delo. Zato za izradu umetničkog dela.